oingan ay umbuk changudri ay accept mana kaudna Nagaland chaki hai ma ay chali ay Nagaland mapuna honi Nagaland chief minister amuda hai bi ay lake hai dan ay hane chali Nagaland chief minister poro lakane ina hai ma Nagaland chief minister poro lai adi chali adi Nagaland amuk chakan hai Hornbill festival ta ay advance hai bi as a brother as a Manipur chief minister I am an obedient soldier of Manipur gitamakta I have no interest I have not met him since then chahi asok ko rum matungda chadi chahi tay nipan mapan changabune ay may manak changdi yes except Manipur gi inland permit o mania the mapandil basam sing gi tarpatan jada ay mapuna ji and kurum ji mayang mata solve tor ay lai then finish my job is over don't point my finger in any manner that I am a BJP agent or BJP spokesman you will have a sorry figure don't have that figure don't have that kind of feeling adu biren sing with the line logo as per my evaluation my calculation you never know BJP yamna wang na khanbi kanu your party's performance I mean the government of Manipur gidi pai adu adigi torbi government of India direction people seems to have not very good impression on BJP chahi tarai mamang da lenba adugumba image or okigi public opinion mass public support yes Mr. Modi is a world figure we appreciate it Kashmir the mana tawriyas impossible has been made to possible ngase Kashmir the libin no bi pudamak burkha ka amte kentok machin bu khongidre akhoi bi sumai the mamar pumang mahangi Modi lang de completely khoi lai tamali lambi shemli mai pihli cheng pihli adi medicine lupa lak manga sili akhoi loina harauri my policy paje good but Manipur sima you have put us Pradhan Mantri ji in a confusion way Birin lokthok taba ma MP it is your discretionary we want absolute peace adu shigru mi mem say BJP government or prime minister and home minister na koi amu hingan mangamgadra that you cannot do you have not done justice government of India we are not happy on you and aduna BJP matakta jamna tara jamna harau jepana jamna chomo khotpa togunu don't think that you are 100% secure people are not happy on you no in a paisa mayam chaitok na khotok the as it is a fever maside ko yi chanabini nungshit ki chanabini hai the paisa na tama tampi na lei na khotna tawna tawbudi noi tawgani but are you sure that you are winning nahi kuch to आपको परिश्रम करना होगा आपके दिमाग का वो तेज लगाना होगा आप उतने जब आपका पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं और अगेन आई कम बैक कनाउ पीगने पी रोय गॉड नोस we want that young people not above the 60 those who are toothless tiger like me kadui mo thagato no kadui thauto naharon sing lei to bungamba minister at the age of 30s 40s even Macron khoi at the age of 40 he became president he is ruling for 2-3 terms even New Zealand gi even Sweden gi ati Rishi Sunak etc all of 45-50 atani Lola Pate rule to is it necessary that Maya Yaudu mi singduna chalaga the Pamatumin Nata and Loriga MP Nai Toragwa Mangang the Sor Hongam Dadana Lagaji Huju Ji Kormami the Tadagano bot Prajamiam no Pesha Chag the Hore no Hoy Modi Peshadan who in Nachanakin Nachana should no pap Pangani Matik Chabami Takadamni Congress to Kangde BJP is Kangde Amadi party is Kangde anybody who can deliver goods in parliament and Rajya Sabha Rajya Sabha to bika nigida banate kanu to ki parliament the member ko bika nigida banate that I am a BJP ai chinchal to sin to min legida ban then you better quit your post we don't want you people like that aduna government of India policy no shanabiu adu lalhuba group ama terroristic group pelan bai tamakta present chief minister who has never done before by any chief minister in India what he has done cabinet mobile cabinet mafam de chatna kan whole entire Manipur set up all the top ranking punamag lo in a cabinet meeting adigi lakpamiyusam praja singduna laga singang mangam dabanin haibang ngamjitabanin cabinet is supreme and they are the government's main organ
mafam mafam de chatla moina mayam di kun mayam di che pen de bakarino kari shau haige kari to haige na apa ma hayu kholu hai makoi bu kun thadu lakpo du ngam da bani ml na su ngam dre do puba ngam de tawr ga chatla kun da chatla ga hangi noi awa ba kari lei kari shemu ge kari shau ge school piura ising piura mai piura lambi piura hai na hangna to bola prithvi ta perhaps he is the only one. I traveled from Kashmir up to the Andaman Nicobar, from Lakshadweep to the Nahar Lagoon. Wow, nobody, none of the state in this country has ever done. Is it his crime, government of India? Mayam the Santi program pinning with the Pete and Kotna Tobo Kopapunam Loina Santi the Tambaso. Has the Mr. Biren Singh committed any crime? No. We people, we want him. But nakan nama chin kuki terrorist ki moin manipur se chasan ki haidana laga foreign country te lakoi hato ka thamme be se bu mokoi bu pelan bai tamakta sitting chief minister bu ticket pisa laga thangdoga just because some terrorist people did not like haidana thangdok piraga ama heta phamale to. It is absolutely wrong, your policy. We don't like this policy, Bharat. We don't like this policy. Nakoi party ki makhadani lei haibe tamakta chumna chapami taramadi Mr. Biren Singh kar matam the manipuri de yengrage. Only the tribal people the man concentrate to bugi tamuda koi wari mina koi mapu waru ine. Then why these chin cookie terrorists they should say no, as long as Mr. Biren Singh leading koi wari saraba janore. Adu da koi hairi gene. As long as Mr. Modi nang thabuk thaluk turbo HRI hilse shirin ne haige. Is it proper? No, Bharat Sarkar, no. ऐसा नहीं करना चाहिए. आपका चारों तरफ आपका हर किस्म की आपको जांच करना चाहिए. You will have to put your head on. Who has formed this your BJP? Who has made it? Made to become in the power? Is it not led by the Mr. Biren Singh? Am I wrong, Bharat Sarkar? आप जवाब दे नहीं सकते. बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं. ऐ बिरेन सिंह की मैं चाचा नते मामा नते बड़े भाई ने I am a citizen of Manipur. I am a citizen of India. अफबदु अफब हाइगनी अचुम हाइगनी अदुगा नकोई द खर मियोई खरना नकोई मियंग चुमदेने भारत सरकार नोइने नहीं मियंग चुमदबदगी नि नकोई नवारी बसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नकोई तौड़ी ने नकोई जंगो शेर बा मियोई सिंगसी अकुन नोंगै पारगा चलो पुलिस फारु चो चलो CAPF चलो लोरु चो खोलु चो तोले. How about this 2,300-400 rupees arms ammunition, dreaded arms ammunition, sophisticated lady Pune Muksidi? What happened to them, Bharat Sarkar? क्या आपने आंखें बंद कर रहे हैं? आर्मी को आपने खुल्लम खुल्ला दे दिया, मणिपुरी लोग कुछ करे तो फिर उनको ऊपर भाई गोली बरसाओ. और ये पहाड़ियां जो जितने करते हैं चिन कुकी टेररिस्ट, ये भाई ये हमारे खानदानी है भाई, ये हमारे खून के रिश्ता है. वाह वाह भारत सरकार, मजे की बात है. आपको बहुत तारीफ करता हूं. मैं ये समझता हूं सारे मणिपुर कह रहे हैं कि सारे वर्ल्ड कर रहे हैं कि ये नर्को टेररिस्ट जो फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट, इवन होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी ने भी कहा बहुत से इमिग्रेंट्स आए हैं. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिग्रेंट्स? जिसका कोई ना कोई खानदानी ना कोई माँ बाप चाचा मामा कोई नहीं, वो अंदर घुस गए और वो हमें गोली बरसा कर इंडिया को. इंडिया क्या मणिपुर के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं. अगर आप ना कहे हाँ नहीं भाई हमें बहुत खुश होगा, अब हमें आजादी दिला दो, हम छोटे से राज्य थे, हम उसी तरह हम रहेंगे. आपका क्या इरादा है भारत सरकार? अब दो आंखें मत देखिए, दो आंखें एक को बंद कर मत देखिएगा, दोनों साइड में देखिएगा. हम बहुत असुविधा में हैं. हमारे माँ बाप भाई बहनों को कोई परवाह नहीं है. वो कभी कब मरवा देंगे हमें इस बात पर हमेशा चिंता में रहते. अदर तौड़ी पुणे से राजनीति नियम तो सनु कायदे नमफूदन इलेक्शन तौई अखोई हराव दे. वी डोंट एग्री इट. हाँ असिमतदी प्रजा मैम हंगचगे पैसा चागदे लौदे गायरीबा अदिगे थोंग हंगतन लेरीबा मतम ममद मणिपुर इलेक्शन तौबु यारोय बिरेन लुथोकबु लाव पुनमक हजि लुपा लिसिंग मंगा तरा तरा पीबदुगा थोंग कना कैंडिडेट्स गाय लेबिसिंगदो नोहिदे पैसा लौन चारबा इमा इबेन इचनिचा मयाम पुनमक कैंडिडेट सिंग पैसा लौन चारियो मिसिंगदो नोय थुन सीगनी नखोय नोयदि ईश्वर नखोय पाप पीगनी. असी इलेक्शन से तोफम थोक्तबनी नखोय न मसे
मसे पामदे हाइगदमने मन इलेक्शंस के ममांग शीघ्र मैम पुनमुसे तंगदु लेतान लेत्रिबो इलेक्शन खर जेथर constitutional obligation with लेरंगमनी but what is not possible in India constitution अमु कमु कोना अमु सेम जे मतम खर लेरगा अखो चौखुरान मन नते अखो foreigners त कोइ चेंगदबो अदुरे इलेक्शन हाइसे इफोरिया म लेरी अंग मंगमबा लोइन पैसाना लेनबा खोप यस अइमुद करिगे अइन करिगे पैसा लेनबा हाइसे मसिगु मसे कया अते स्टेट कया तौते अइसु अते स्टेट याम लेरी यामनो उरे अखोइना खरे हेंजन पैसा द चोपा अवाना द खर मतें खर नीरुबा चलुबा हन फंगोरग चाहि मंगा दे फंगरोय दबने पीरगे सलौसलम फरो मारे दे इमाई बेनि चनि चापुना मदुगी पैसा दो हु चैसलग पीबनी मदुन पोट लेरी चारबन होय अनाबा पोकनी पैसा लौगनु पैसा पीदमी द थादबियो कना मतिक चाब मना कना ले पैसा लौद पैसा चारोय दब मै मकई से करोड़ द लेसल लगा तमगा मिंगो द नय लो उबो यादे को लो मफन जुम साबो यादे को नय सि तबो यादे को हाइन परा तपिन हुरान मदे नंबर 1 मखोय ngakta नंबर 1 मखोय सकना न खंग अदुने खंगी दुंगै दो अजि लानी दोमदा मा अखोय मोय थेम तोबा मदुबो मुन केल बहै नखोयना अमुक मणिपुर से हालन मनी इमाई बेन इचन इच मई पार लाउरी बॉय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनम नखोयना महंग दोरिबिनी अदुना कना थादनी थादरोय हाइबसे मसे मुन्ने जंगबियो शेन चारोय दबा थम तो थोक फजन तोगदबा मसागे सेल्फलेस मसाबु कथोकपा चुमना हरुक पर नहरोन ऐ नहरोन हाबे 60 इयर्स पो येंगबु जाय कसु काइते अदु मसे खंदपियो अदु बिरेन सिंह बुते डोंट टेक लाइट कनांग खंगनी मिनिस्ट्री से कदोन चकनी करी वर्ग से दिस माय पर्सनल स्पेकुलेशन कनांग खंगनी इशोना तौदबो ओइशनो एवरी पॉलिटिशियन हैज his own calculation तमंगम दे अदुन मसे को इंजेक्शन से भारत सरकार न तौड़ी बसे अफबसु लो से फत्तब दिरग जानिंग दर फोंग दुक से के दोगे कनाना ला फाउरु दरे कदुई मणिपुर गवर्नमेंट कदुई फागदरनो अदु महाई